Namhlanje silapha ngomzukulwana wodlomo, umzukulwana woSophijo. Xa ezimanya ngeqhina nentombi yakwaHlatshwayo. Ndifumene intyatyambo apha kweli cala kuthiwa kuseBergville. Ekuthiwa nguZamangele kwalapha kwaHlatshwayo. So ngithokozile ke namhlanje ukuthi usuku lwazama lokuthi namhlanje ngiyamuyelisa ngimuyelisela ngakwakhe. Uyashada uZama uzokwembesa bese yashada. Ndibanqonelela igrowth ebomini babo. Ndibanqonelela ukuba banyamezelane kuba kaloku apha kudibana two different families, two different cultures. Mfazi wami, I would like to welcome you wena Asake Zamangele Majaja to our family. Siyafisa nje ukuthi umntwana owethu engathi angafike lapha yakhona engathi angafika aphatheke kahle ngoba nathi bahlala besihleli kahle naye. Siyathemba ke kodwa ngoba phela uhlanganiswa ngomshado uplanwa uNkulunkulu. uNkulunkulu bengakathathi ingane yethu ayoyifaka ehlathini. Bonke nje bonke abantu abangisupportile ukuthi usuku lube success. Umkhwenyana wami ke uyazi ngithanda ukudlula imali. I look forward to spending the rest of my life with you. Nothing makes me happier than taking you as my wife and you agreeing to spend the rest of your life with me. First Corinthians chapter 13 verse 4 size suma evesini lika 11. Uthando lomnene, uthando liyabekezela, uthando ligcina zonke izinto zibe zinhle. Ngakho thandanani ngalolo thando. Uthando lisibekela zonke izinto. Yenzani ikhaya libe wona. Ikhaya kulona ikhaya lokwenza ukuthetha amacala.